дуруд бинандагони азиз, шумо дар пахши мустақим барномаи хабарии радио Озодиро тамошо доред. То 15 дақиқаи дигар ман Шалои Гулхоҷа ҳамроҳатон хоҳам буд. Қабл аз тафсилоти хабаргузоришо таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 25 март. аз фурудгоҳи Жуковский ба Кӯлоб 182 мусофири бандмондаи тоҷикро дар шифохонаҳои вилояти Хатлон ба карантин фаро гирифтанд. дар ягон ки бареҷаи карантини гирифтем, дар ягонташ ҳароратбарандӣ мушоҳида нашудааст. кордеҳон дар Русия муҳоҷиронро ба рухсатии бемузд мефиристанд. созмони ҷамъияти тонг ҷаҳонӣ мегӯяд ба муҳоҷирони бекормонда кӯмак мерасонад. ва афғонҳо гуфтанд сулҳ бо толибон дар шароити имконпазир аст ки онҳо арзишҳои башариро қадрдонӣ кунанд. یکی از شرایط بسیار بسیار اساسی و بنیادی گفتگو با طالبان است که باید متحد شوند به حفظ میراث‌های تاریخی ما. баъди сарсониҳои чандрӯза даҳо муҳоҷирони тоҷик шаби дирӯз аз фурудгоҳи Москав ба ватан расиданд. замоне ки ҳавопаймои ширкати Сомон Эйр дар фурудгоҳи Кӯлоб ба замин нишаст, мақомоти бедоштии вилоят дафъатан ҳамаи мусофиронро ба марказҳои карантинӣ интиқол доданд. ба ҳамин тартиб 182 муҳоҷири тоҷик то ним моҳи дигар имкони дидор ва мулоқот бо наздиконашонро нахоҳанд дошт. маҳмуҷон раҳматзода мавзӯро идома медиҳад. беш аз 180 шаҳрванди Тоҷикистон шаби гузашта тавассути парвози махсуси ширкати Сомон Эйр аз Москав ба Кӯлоб расиданд. мақомот мегӯяд ки ин мусофирон 14 рӯзро дар карантин сипарӣ хоҳанд кард. шумораи зиёде аз ин мусофирон чанд рӯз дар фурудгоҳҳои Москав банд монда буданд ва шикоят доштанд ки мақомот ба вазъи онҳо таваҷҷӯҳ надорад. ба гуфтаи масъулини раёсати тандурустӣ дар минтақаи Кӯлоб, ин мусофирон аз минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон ҳастанд. 182 нафар дар фурудгоҳ қабул карданд. аз 182 нафар 151 нафараш интиқол дода шуд ба беморхонаи вилояти ба номи Бури Воҳидови шаҳри Бухтар ва 31 нафари дигар дар беморхонаи сурати шаҳри Кӯлоб бистарӣ гардондем. хоб ҳангоми воридшавӣ дар беморон дар қисмати камаш ҳароратбарандӣ 37-1 муайян шуд ва мо онҳоро айни замон дар беморхона бистарӣ кардем ва субҳгоҳ дар ягонтае ки бареҷаи карантинӣ гирифтем, дар ягонташ ҳароратбарандӣ мушоҳида нашудааст. айни замон ҳолат хуб аст, таҳти назорати духтурон қарор дорам. интиқоли ин афрод тавассути парвози махсуси Сомон Эйр дар ҳоле сурат мегирад ки ин муҳоҷирон қаблан шикоят доштанд ки бо қатъ шудани парвозҳо ба Тоҷикистон онҳо дар фурудгоҳҳои Москав дармондаанд. муҳоҷирон бо ирсоли чанд навор ба радиои Озодӣ гуфта буданд ки дар фурудгоҳ вазъашон хело бад аст ва қариб 5 рӯз дар рӯи фарш хобидаанд. шикояти дигари муҳоҷирон ин буд ки мақомоти тоҷик ба вазъи онҳо таваҷҷӯҳ надорад. гузориши маҳмуҷон раҳматзодаро аз шаҳри Кӯлоб бо ҳам дидем. аммо таври ҳамкорони мо мегӯянд теъдоди бештари мусофирон ба маркази вилояти Хатлон шаҳри Бухтар интиқол дода шуданд. онҳо дар куҷо ва дар чӣ шароите давраи карантинии худро сипарӣ хоҳанд кард, Орзуи Карим маълум намуд. масъулини беморхонаи ба номи Бури Воҳидов дар шаҳри Бухтар ба радиои Озодӣ гуфтанд ки 150 муҳоҷир дишаб тавассути нақлиётҳо аз шаҳри Кӯлоб оварда шуд ва хӯроки онҳо шабона дода шуд ва хӯрокҳои дигар барои онҳо дар инҷо ва қисмати поёнии беморхонаи ба номи Бури Воҳидов омода шудааст ва дар нигоҳбини махсуси пизишкон қарор доранд. ҳарчанд ки ба гуфти пизишкон касе дар байни онҳо ҳарорати баданаш баланд нашудааст ва саломатиашон хуб аст, аммо пизишкон мегӯянд ки аз роҳҳои пешгирӣ кор мегиранд то касе бемор нашавад ва чораҳои зарурӣ инҷо хуб гирифта шудааст. бояд гуфт ки дар беморхонаи ба номи Бури Воҳидови шаҳри Бухтар 300 кат барои муҳоҷироне ки аз Русия ва Қазоқистону Қирғизистон меоянд инҷо нигоҳдорӣ мешаванд. мо бо чанд нафар аз худи муҳоҷирон суҳбати телефонӣ доштем, ҳарчанд ки нахостанд ҳувияти онҳо
افشا کرده شود، اما گفتن شرایط اینجا خوب است و آنها 3 وقت با خوراک گرم تأمین هستند و برنامه‌های فراغتی از تلویزیون این چیزا تماشا و استفاده میکنند. و خود به مسئولین بیمارخانه به نام بوری واحدوف در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنها در هر حجره شرایط‌های گیگنی فراهم آوردگی هستند و داروواری اینجا آماده شده است برای خود بیماران. حتی 1 ماه قبل مسئولین بیمارخانه برای پیشواز مهاجرانی که در آنها از کشورهای گرفتار ویروس آمدند آمادگی می‌گرفتند و در این بیمارخانه نگهداری می‌شدند. орзуи карим гузориш медод. зимнан мақомоти тоҷик хабар доданд ки ҳавопаймои ширкати тоҷик эйр бо парвози вижа мусофирони дармондаи тоҷикро аз Москав меорад. масъулини сафороти тоҷикистон дар русия мегӯянд ҳавопаймо шоми имрӯз аз фурудгоҳи душанбе ба Москав парвоз мекунад. мусофиронро аз фурудгоҳи внукова ба Домодедово меоранд ва аз он ҷо ба Тоҷикистон интиқол медиҳанд. дар фурудгоҳи внукова феълан беш аз 100 муҳоҷири тоҷик қарор доранд. ин муҳоҷирон мегӯянд 6 рӯз мешавад дар шароити вазнин мебошанд. дар Қирғизистон шумораи гирифторон ба вируси COVID-19 зиёд мешавад. дар байни беморон кӯдакону наврасон низ ҳастанд. ҳамаи онҳо дар беморхонаҳои сироятӣ бистарӣ карда шуданд. ба хотири пешгирӣ аз гирифтории бештар ба коронавирус дар ин кишвар то нимаи моҳи оянда вазъи фавқулода эълон гардидааст. гузаргоҳҳои сарҳадии Қирғизистон бо Тоҷикистон аз дирӯз баста шуданд. мирзонаби холиқзод гузориш медиҳад. با هدف جلوگیری از سرایت پاندمی کووید-19 قرقیزستان در شهرها و بعضی مناطق این کشور وضع فوق‌العاده اعلان کرد. سر از 25 مارس حرکت ساکنان در منطقه محدود شده، از ساعت 8 شام تا 7 صبح قیود شبگردی جاری شد. روز 24 مارس پرزیدنت قرقیزستان سورونبای جینبکوف این فرمان را صادر نمود و پی آن پارلمانت قرقیزستان آن را تصویب کرد. پلیس در درآمدگاه‌های شهر بیشکک پاسگاه‌ها بنیاد کرده است. محدودیت همچنان شهرهای آش، جلال‌آباد و 2 ناحیه ولایت آش، نوکد و قرسو و همچنان ناحیه سوزک ولایت جلال‌آباد را در بر می‌گیرد. بر پای وضع فوق‌العاده در این مناطق کنسرت‌ها، مسابقه‌ها، کارشکنی، راهپیمایی، گردهمایی و تظاهرات منع شده است. روز 23 مارس وزارت بهداشت قرقیزستان گزارش داد که در این کشور کمش 42 نفر گرفتار کووید-19 می باشند. حالت فوق‌العاده حداقل تا 15 اپریل ادامه خواهد کرد. бинандагони азиз, то ин лаҳзаи барнома мо дар бораи дар Кӯлобу бохтар ба карантин фаро гирифтани мусофирон аз Русия оварда шуда ва эълони вазъи фавқулода дар Қирғизистон бинобар бемории COVID-19 гузориш доштем. ҳоло як огаҳии пешниҳоди шумо мешавад ва баъди он суҳбат хоҳем кард роҷеъ ба он ки чӣ гуна муҳоҷирони тоҷик дар пайи чораҳои ҷилавгирӣ аз коронавирус дар Русия бекор мемонанд. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. тадобири пешгирӣ аз густариши бемории COVID-19 дар Русия аллакай таъсири худро ба муҳоҷироне ки дар ин кишвар кору зиндагӣ мекунанд расондааст. муҳоҷирон мегӯянд баъзе аз корхонаҳо яке пайи дигар баста шуда, онҳо маҷбуранд ба рухсатӣ бемузд бираванд. чунин вазъият муҳоҷиронро аз он сабаб нигарону нороҳат кардааст ки онҳо намедонанд аз кадом ҳисоб пули патент ва ҳаққи хонаи иҷораро бидиҳанд. муҳаммад собиров, як фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирон дар Москав, қабл аз барнома дар як суҳбат бо мо гуфт ки чанд рӯзи охир ба ҳамин мазмун тақрибан 50 муроҷиат гирифтаанд. از روزی که این کسری کرونا در حدود روسیه پیدا شد، این به برای مهاجران ما یک ضرر خود رو هم رسوند و می‌بینیم که می‌بینیم که فرودگاه‌ها رو محکم کردن و مهاجران ما اکثریت در فرودگاه‌ها موندن و این چنین باشد در مهاجرانی که در کافه و فیتنس کلوب‌ها کار می‌کردن، اونها رو از جای کار جواب داد
امروز برای ما شهروندان ازبکستان و تاجیکستان زنگ زدن، گفتن که در فیتنس کلوب ها کار میکردن و او را از جای کار جواب دادن برای اینکه میزوجان نیست و این چنین باشد. کافه ها هم همچنین مهاجرانی که در اونها کار میکردن تا ماه می اکثریتشون رو جواب دادن برای اینکه در کافه ها حاضر همون میزوجان نیست. محمد صابیرов дар идомаи суҳбат гуфт, дар шароити барои муҳоҷирон ногувор маркази онҳо ки дар кӯчаи Казакова назди метрои Курская ҷойгир аст, кӯмаки худро ба муҳоҷирони бекормонда мерасонад. Организация мо тонг ҷаҳонӣ барои муҳоҷироне ки беҷои кор монданд ва маблағ надоранд барои иҷораи ҳамон хонаҳоро супоридан ва ёе ки яъне ба хӯрокворӣ ниёз доранд, ما برای اونها کمک میکنیم و تا همون ماهی مای یک مقدار خوراکواری خریده میتیم و حتی همون اجاره پولیشون اجاره همون خانه‌هاشون رو میدیم. محمد صابیرов ҳамчунин афзуд, онҳо дар фикри муҳоҷироне ки айни ҳол дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ нигаҳдорӣ мешаванд ҳастанд. مهاجرانی که در یعنی بازداشتگاه موقتی спецприемник ها هستند، اونها هم تا ماه می اونها رو هم به خانه به تاجیکستان یا به تاجیکستان روان کرده نمیشد، متاسفانه از بس که این که یعنی ریس ها رو منع کردن و ما همین خیلی قرار قبول کردیم که برای همون مهاجران یک همون دورو خریده و برای اونها برده تیم. аммо ин мусоҳиби мо ба ҷанбаи дигар ва мусбати таъсири коронавирус ба ҳаёти муҳоҷирон низ ишора мекунад. ӯ мегӯяд ҳоло мавридҳои ихроҷи муҳоҷирон аз хоки Русия кам шудааст. бинобар он ки бинои аксар додгоҳҳо баста аст, кормандони пулис муҳоҷиронро барои қоидавайронкуниҳо танҳо ҷарима баста раҳо мекунанд. ҳоло он ки то хуруҷи вирус маъмулан онҳоро рост ба додгоҳ бурда ҳукми ихроҷашонро содир мекарданд. барномаро идома медиҳам. рӯзи 25 март бомбгузори маргталаб ва гурӯҳи ислоҳ ба даст болои ибодатгоҳи сикҳҳо дар Кобул ҳамла карда кам аз 4 нафарро ба қатл расонданд. вазорати корҳои дохилии Афғонистон ин ҳодисаро таҳқиқ дорад. тибқи ахбори расида, гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ дар сомонаи марбут бо он масъулияти ин ҳамларо бардошт гирифтааст. толибон иброз доштанд ки бо ҳамла ба ибодатгоҳ робитае надоранд. ҳоло талошҳои зиёде раҳандозӣ шудааст ки ҳукумати Афғонистон бо толибон сари мизи музокирот нишаста сулҳ дар ин кишварро пойдор кунанд. вале фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии Афғонистон талаб доранд ки толибон ба мероси фарҳангии ин кишвар эҳтиром қоил бошанд. шаби 19 март мардуми зиёде дар вилояти бомиёни Афғонистон برای یادبودی 19مین سالگرد تخریب مجسمه‌های بزرگ بودو جمع شدند. این مراسم هر سال از زمان ترکانیدن 2 مجسمه بزرگ برپا می شود. و در کنار از او پیاده روی اعتراضی فعالین مدنی، فرهنگیان، ادبیان و مردم بامیان از مرکز گردشگری تا مقابل بودای سلسال به خاطر از اینکه اعتراض خود را نسبت به انهدام بودای بامیان توسط گروه متحجر طالبان اعلان کنند. پیش از تخریب مجسمه ها چنین نمود داشتند. آنها در عصر ششم در داخل کوهپاره ساخته شده، بزرگش 53 متر بلند بود. طالبان ابراز داشتند که مجسمه های بودا مخالف به اسلام می باشند. آنها در ماه مارس سال 2001 مجسمه ها را تخریب کردند. بعد امضای سازش با ایالات متحده آمریکا، گروه طالبان می تواند تا حد قدرتش را برقرار کند. جمع آمدگان در بامیان طلب دارند که احترام به موضع‌های فرهنگی حفظ شود. یکی از شرایط بسیار اساسی و بنیادی گفتگو با طالبان است که باید متعهد شوند به حفظ میراث‌های تاریخی ما، باید متعهد شوند به پایبندی به ارزش‌های صلح. بنیاد علم، معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو دره بامیان را به فهرست فرهنگ جهانی شامل کرده است.
و قانونگذاران در امریکا به موافقه آمدند که برای برنامه مقابله با کرونا ویروس و هم کمک به اقتصاد و بخش بهداشت 2 تریلیون دلار مبلغ اختصاص شود. بعد بحث‌های بی‌نتیجه روزهای استراحتی گذشته، نهایت اریک اویلان نماینده کاخ سفید روز 25 مارس گفت که سیناتورها کاخ سفید به موافقه الکی رسیدند. و بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر از یک شما برای همراهی. تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز، شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. من فردا هم شما رو در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا، خداحافظ.